Poštovani i dragi studenti, dobrodošli na online nastavu iz kolegija Kompjuterska grafika 2. U prošlom videu smo napravili predloške, odnosno pripremili smo fotografije naših radova za Artivaju aplikaciju. Rekli smo da će ti predlošci služiti za aktiviranje elemenata koji postoje samo u digitalnom obliku. Te elemente, ili možda bolje rečeno digitalni sloj, možete napraviti u bilo kojem fotoeditoru ili video editoru. Digitalni sloj možete podignuti u bitmap grafičkom formatu GIF i u bilo kojem formatu video zapisa koji nije veći od 100 MB. U ovom videu ćemo pobliže objasniti GIF i kako napraviti statični GIF sa green screen pozadinom. GIF je skraćenica od Graphic Interchange Format, što u prijevodu znači format grafičke razmjene. Riječ je o bitmap slikovnom formatu. Za razliku od JPEG formata, GIF koristi kompresiju bez gubitka, odnosno kvaliteta slike se ne umanjuje. Ovaj format pohranjuje slikovne podatke indeksiranom bojom, pa standardna GIF slika može sadržavati najviše 256 boja. Iz tog razloga nisu idealni za pohranu digitalnih fotografija. Takve fotografije u ovom formatu često izgledaju zrnato i nerealno, čak i nakon primjene editoringa. Isto kao i PNG format podržava prozirnost. Bez obzira na sve prednosti formata JPEG i PNG-a, GIF je jedini koji podržava animaciju. Stoga animirani GIF još uvijek vlada webom i postaje sve popularniji. Nije na odmet spomenuti da je davne 1997. godine napravljen prvi GIF u umjetničke svrhe. Kada je format postao otvoren za javnu uporabu, ruska umjetnica Olja Lialina započela je eksperimentiranje s formatom. Prvi GIF koji je kreirala bio je monokromatski prozor. Taj GIF je bio dio web arta serije pod nazivom Moj dečko se vratio iz rata. Prije nego što počnem raditi svoje elemente koji će se pojavljivati u proširenoj stvarnosti, važno je napomenuti da ti elementi ovise o ideji. O njoj ovisi hoće li digitalni sloj u cijelosti prekrivati rad ili samo jedan njegov dio, hoće li digitalni sloj biti veći ili manji od vašeg konkretnog rada i hoće li digitalni sloj sadržavati prozirne dijelove. Za moj prvi rad, a riječ je o grafici o kojoj smo govorili u prošlom videu, potreban je statični GIF s prozirnim dijelovima. Koristit ću green screen, odnosno zelenu boju, za dijelove koje želim da budu prozirni. To ću raditi iz razloga što u Artivaju aplikaciji određujete boju za prozirnost. Green screen ili chroma key je efekt dostupan u skoro svim programima za video montažu i uređajima za montiranje uživo. Potrebno je samo odrediti boju koja će biti prozirna, odnosno koji pikseli se neće prikazivati. Naziv green screen, zeleni ekran, dolazi od toga što se zeleno platno najčešće upotrebljava i za subjekta koji se snima. Zelena boja se koristi jer nje nema na ljudskom tijelu i na uobičajenoj odjeći i na taj način chroma key efekt će učiniti providnim samo pozadinu. Na tom principu radi i Artivaju aplikacija. To može biti bilo koja boja ukoliko nije prisutna na elementima koje želimo da se prikazuju u proširenoj stvarnosti. S obzirom da moji elementi koji će se prikazivati u proširenoj stvarnosti ovise o elementima koji se nalaze na konkretnom radu, ja sam učitao svoj predložak. Već sam napravio svoj digitalni sloj. Dok sam radio svoj digitalni sloj, naravno koristio sam opacity oko 50-60%, kako bi točno uklopio svoje elemente, digitalne elemente sa konkretnim elementima. Na koji način ćete vi raditi svoj digitalni sloj, to ovisi isključivo o vama.
Hoće li to biti neka fotografija sa interneta, hoće li to biti vektorski oblici, koje alate ćete koristiti, filtere i tako dalje i tako dalje. To znači ovisi isključivo o vama. Sad meni preostaje znači, da napravim taj green screen, odnosno zeleno platno. Dodat ću novi sloj. Odredit ću boju. Znači isključit ću crveni kanal i plavi kanal. I ostavit ću samo uključeni znači, zelen na maksimalno 255. Ok. Uzet ću kanticu s bojom. Pazite da je aktiviran sloj koji želite obojati. I zeleno platno je tu. Pomaknite sloj u pozadinu. Samo još preostaje da u bijelu boju poništim. To mogu raditi na različite načine, ali ja ću koristiti znači color range. Koristit ću grayscale i fuzziness na 200. Ok. I izbrisat ću na krivom sam sloju. Pazite. Vratit ću korak unazad. Označit ću znači select color range 200, ok, i izbrisat ću bijelu boju. Međutim, meni bijela boja je potrebna da ostane, znači imam bijelu liniju na krletki. Sad ću povećat. Isto možete raditi na različite načine. Ja ću selektirati taj dio. I opet s pomoć kantice s bojom ispunit ću tu prazninu i bijela linija je tu. Originalni rad, moj predložak, možemo izbrisati, najviše ne treba. I sad preostaje nam da snimimo rad u GIF formatu. To se radi na sljedeći način, znači file, export, save for web. Naravno GIF ćemo izabrati format i možete ili ne morate, znači ukoliko je riječ o fotografiji, znači ne morate koristiti dithering. Meni nije potreban dithering jer je riječ o jednostavnom radu. Sve ostale parametre možete ostaviti kakve već jesu i samo uzeti opciju save. I sad naravno odrediti znači, mjesto gdje ćete snimiti i naziv rada, sve ostaje isto, unlock your freedom i samo možemo još uraditi, odnosno spremiti rad. Sad ćemo još samo provjeriti je li sve u redu, je li dobro spremljeno. Znači ne morate provjeravati veličinu GIF-a jer on jako malo zauzima prostor, odnosno memorije. Evo možemo provjeriti. 257 kilobajta, tako da je to sve ok. Znači sad imamo rad spreman na koji ćemo podignuti na Active aplikaciju zajedno sa predloškom. Za danas to je sve. Sljedeći put ćemo raditi GIF s animacijom. Do tada, lijep pozdrav!